पीबो चौबा चीफ एडिटर कंगनै पाक कंगनाफाव पेनलिस्ट अहुमको आनोक्तदा ताराम नौसरी ngasi maruina khananaba thamjaramba topic si akhoi ngasi si honorable akhoi gi supreme court na ngasi si manipur ga mari leinaba yamna maruiba case amagi verdict pikhre final verdict ne mase aduga masi 27 moirang assembly constituency da englishing ani tarani thoigi akhoi gi january gi tang 19 na pangthokhiba tarasuba assembly election da अखोगी कैंडिडेट और बिखिबा मायमम पृथ्वीराज आयनसिगी महाकी एफिडेविट ता अखोगी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से एमबीए ने यावरपगी मतांगनी अदो मसी हाइरिबा एफिडेविट दो यावरिबा हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दो लाले हैना माका मायोंगनाबा मतमदुगी एनसीपी गी कैंडिडेट ओइखिबा पुखरमम सरचंद्रना मणिपुर हाई कोर्ट केस अमा तौरपदगी मखाताना सुम चथरपदगी ngasi se supreme court ki akhigi anil r dabe amadi l nageswara rauna akhoi double bench sina ngasi ruling ama pire ruling na hairiba si mapung oina haibada yam kupthana haija dargasu hairiba election dugi nomination paper do sanaba yaroi null and void ne na haiba wafam sini wafam si makhatana khanabada nungaina bai damak hairiba election du da अखोगी मायमम पृथ्वीराज ना फंखिबा बोट की मसिंगना लिसिंग 13 चमंगा कुमाथोय फंगदुना माइ पाके लोइनाना पी शरचंद्र माके अमता ngairba नंबानी मदो इलेक्शन दुदा 13363 फंगागा अखोगी इलेक्शन से लूज होय होबनी लूज होरबा मतुंगदा माइथि होरबा मतुंगदा माके एफिडेविट अरान बा यावी इलेक्शन द मेल प्रैक्टिस तोई अदो करप्ट प्रैक्टिस नि माके मथकता अखोगी माके कनो से चनबा यारोय माकु रिजेक्ट तोबो अदुगा लोइनाना माकसी एमएलए ओइना हिंगलन बियोना कोर्ट चैलेंज तोरपने अदुगो कोर्ट की वर्डिक्ट छैसिदा अखोगी मागी मथकता क्रिमिनल केस लोखलो अदुगा अमा मा हाइबा कनो सिंदुदी अदुगी कनो सिंदु काउंटर हाइबा तारेना अदुसु कनो कोना अदुम नलन बोयता चलन करे लोइनाना मतमदुगी गुवाहाटी हाई कोर्ट ना ताखिबा गुवाहाटी हाई कोर्ट थांगखिबने मागी केस तो अदो हाई कोर्ट ना पीखिबा रूलिंग दो अखोगी सुप्रीम कोर्ट ना अपहेल तोबो लोइनाना अखोगी होजिक कनोदा मायमम पृथ्वीराज की मागी कनो से याम छन्ना हाइबदा मागी कनो से एमएलए से रिजेक्ट तोबगी मोंग ने होजिक लाइबा फिवम से मसी अखोगी तामथुइबा स्टेट असेंबली इलेक्शन से नक्सिलपग लोइनाना मसी होजिक यामना क्रुशियल ओबा तंजा अमदा सुप्रीम कोर्ट ना सिंगो वर्डिक्ट अमा लौपसिना अखोगी पॉलिटिकल सर्कल सिदा कयुंबा अहोंबा अवोनबा नत्रंगना कयुंबा खना निगाय ओबा नेने निगाय ओबा वाफम कया अमा हंगनिगाय ओबा वाफम कया अमा सोइदनम कि मियामदसु फौयंगनी चोंगसु चोंथोरंगनी हाइन खल्ली तमो सरचंद्रदा यानाना लाक्सनिंग वाफम से तमो पॉलिटिकल एनालिसिस अमा ओइना कनो होजिकी सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट से कमाइनो उबी अदुगा मसी डिटेल्स ओइना करी करी फंगबीबले खनबीबले हाइबियो अखोगी इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ऐसी हाईएस्ट अखोगी जुडिशियरी की हाईएस्ट बॉडी अमनी होय अदुना सुप्रीम कोर्ट ना तौलिबसी मागी थबक्ति टू इंटरप्रेट द लॉ to interpret the constitution of India na hoy aduna hojik laibasi election gi subject matters da ayobi thakta masi ko gi magi rival candidate amaga si theng ko gi case asi lae hojik magi prithviraj gi magi academic qualification gi matang da laiba wafam sida adu high court na ko gi Guwahati high court malako hoy matam file tawri ko tawrakal madugi verdict pibada malaida magi hariba qualification se mana pi badu lali aduna masi MLA thokte haiba wafam ma on other side magi rival candidate oina lebi nagiba P Sarachandra na mahaksi mai thirabani na mana mahut oina MLA thoi haiba amuk lakhiba madu court na MLA oina mahut sinba yaroi malamdi kenoida masi hana party amada le puraga madida leramagadi madugi possibility di lebele madi NCP oramagadi dadana orambadagi BJP da mu yawu base mai mong phamoi giba anyway amu bo so court ki verdict aduda supreme court ta appeal to bai se ain gi matuna to hom thokna prithviraj na tawrure hojiki supreme court na as it is high court na piriba aduda supreme court so dum masida piraga magi supreme court na topa lengai lete tongai lete high court ki la e haiba sini hojila ise maramuduna masi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯏꯕꯗꯨ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯁꯤ MLA ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯛꯑꯦ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤꯗꯨ ꯂꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯦꯟꯖꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯦꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯦꯂꯥꯋꯦꯟꯁꯀꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯟꯗꯣꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎ ꯂꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯨꯞꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨ ꯎꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯄꯣꯂꯤटिꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯗꯨꯀꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯃꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯗꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯗꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯝ ꯊꯥꯜꯂꯝꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯊꯥꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯊꯤꯔꯕ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯅ ꯃꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯊꯥꯔꯝꯗꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯔꯦꯖ ꯇꯧꯋꯤ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯃꯦꯟꯁꯟ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯊꯥꯕ ꯇꯥꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯊꯥꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯗꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯏꯂꯤꯇꯔꯦꯠꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯤꯕꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯗꯥꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯏ ꯚꯔꯗꯤꯛꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯤꯌꯥꯟꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯡꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯄꯔꯥ ꯑꯃ ꯇꯝꯕꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯃꯣꯠꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯔꯤꯆꯥꯔꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯨꯃꯛ ꯑꯩꯁꯨ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯖꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ honesty is the best policy ꯑꯆꯨꯝꯕ honest ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯁꯦꯡꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯔꯕ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯅꯔꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯡꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ electoral history-ꯗ ꯃꯁꯤ I think ꯃꯁꯤꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯡ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯦꯁ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯅꯣꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯦꯐꯤꯗꯦꯚꯤꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯔꯥꯟ ꯇꯨꯔꯥꯟ ꯄꯩꯗ ꯏꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯔꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯇꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯄꯔꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯀꯗꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯄꯔꯥ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯕꯅꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃ truthful oyo, honest oyo. Indian Constitution na qualification asu oidadi yadi hebadi akang naba pidi hebad. Koi India gidi. Philippines na ching badadi graduate na trade. Boleh yadi. Sita wis bo. Ado akoi Constitution na yam liberal oina. Kamraj ningsang diwa ba. My qualifications kesu later bane ba. Ado maming chatti Kamraj. Ado sumaina Ladiba Indian Constitution piriba provisions hai. Sida achumba sengbado my mana phangriba my qualification, educational qualification. I am sindu saying na hiram abde problem se it should not have a reason. Maji thola hoye. Madu nahana ni nakwa. Maji hire kar phadra hayatna hiru basu rambi ai. Ojikti matam changre sahi 2012 तौकीब इलेक्शन ने 10th मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन से अदो सही मरी मंगा चंगे को अदना वर्डिक ना लोयर कांदा टर्म लोयर कांदा हाइदर अबनीना नतबता अगदी थातो के मुनुंग बोर्ड हलमसु यायवा नत्रदी थातो मुनु बोर्ड चालम बे होय अदगी अनदर होजिक शरद चंद्रना हाइबी गिबदनी अदा कोई चोंथोक तोंगनगी लीला से Party amada haki oba spur of the moment haitare ningakpa khara vision yauna ideology ki commitment asina chingba si mang thamaga yam important loina masi koi rajniti si tawragadi awaba si angamoy magi prayer P Sarit Chandra ki prayer hujik ma se lalabani na ma aranba ma hajalamni na ma disqualified to by the ore almost ko High Court pigi verdict ki matungina
Supreme Court की दे High Court ने पीके वो verdict तो appeal तो बने disqualify हाइवा लोन सिमक सिन नद्रगा नद्रसु पोती disqualify ने अदरा माँ उसे सही मरी मंगा उसे Hanover election 11th legislative assembly election तौते रहे either in February or March तौते रहे अदरा सी योरकान दा मवंदा मोहना शरद चंद्र ना माबू MLA ओहेलो मारी रिजेक्ट औरबनीना लाले हायरबनीना हायदना थाबा मागी प्रेयर दो मधुसु मुक याद रहे तो अदने कनागी कानरी अदना इशू अमगा कोना विजन वाट बदेगे तुंगी खरसाना अदुगा इंटेग्रिटी के लोनेना कोना तबम थोपदु तहोद बदेगे थोलकपा प्रॉब्लम नेम्स ट्रेजेडी तमल बुझे बुदम लाक्सरगा अखोगे यम समना हाइबदा कोर्ट की वर्डिक्ट से अखोगे मीटिंग ने हाइबियो ग्रेजुएट ने हाइबियो मास्टर ने हाइबियो सेंट्रल पइंदे इसिन बिगनो हाइबगे परासिमदी मणिपुर की मियाम ददनतना इंडिया की मियाम दसु मसिना आनबा केस मक्ति ओरमदबसु याय अदो सुम पारा अमदी पीरबरा हाइबजे सबसाना खल्ले अदो मसीदा थम्बियो याम चुंगुरजानी ओजाना सा हाइजेगे होय मन अचुम्बा हाइबसिना ख्वाइदि केने इम्पोर्टेंट हाइदिसे अहलमन हाइबिजे पुक्सेल सेंगबा अचुम्बा हाइबसे मसिने करिगिनो मनबदैने थोइसे हेंजन्ना हाइरिंगबा हेंजन्ना तौबा अदुगा भारत की लेरिबो हुजिकि संविधान की राइट तदी इलेक्शन तौबु मतमदा इलेक्शन दुदा आइगी क्वालिफिकेशन से मधु हापकदबनी हाइबा ककनबो लेतमनिना अकनबो लेतमनि करिगा अचुम्बा तौद्रिनो सिनिदा करिगा अचुम्बा तौद्रिमनो अदुननि हुजिक लाइसे पृथ्वीराज की वखल से अने सुम येंबद मची मेच्योर खर ओइब वाटप्रा नि मरमदी लेरिबो पोतुद बाग फोंग थांजनदे मधुगी वांगबद लाएब वांगबद लापदुगी पनिशमेंट ने बंगसी लाइसे हाइ आइना सुम निगे बदाई हाइ कोना तागिब राइट दु सुबासे असाइगी एमएलए की कनो सिंगसी दी इंटाइटल तौद ब्राइन नि मतम दु तागिब राइट आइना खंजबदा एमएलए की दलेरिबो मागी मतम दुगी इंटाइटल तौरोय एमएलए दे दुम लेनी हाइबा अदुम माले अदुगी दगी माना अपील से तौरपनी सुप्रीम कोर्ट भारत की ख्वाइदि वांग कोर्ट से अपील तौरपद कोर्ट से थेंगबसु थेंगना राय अमदि पीरे राय पीरिबे राय से करिगिनो पीरिबे राय से तंबिगदौदि गसिगी लाइबे राजनीति ओलाचिंगसे मसिद पारा अम लेहौदोइने गसिगी राजनीति तौइबे पारा से बत्रि पाइ हाइजनबे यारोय मेसोर ओइदना पांगवांग तौसनबे यारोय संविधान द पीरिबे राइट संविधान के आर्टिकल सिंगल लेरिबे पोर्ट सिंगदो मरु चपसान नैनरगा चपियो हाइबनेबा राजनीति तौरगा पाइ हाइजनबा पंकौ तौसनबा अखोय मसे पंगलाव लौनबदि यायबा अखोय मसे पंगलाव लौनबदे प्रजादा मीटिंग द प्लेटफॉर्म द कारगा कनो माबन आबरे चाइनाबा अमन आबरे हुनबदि याय सिगी पोसि लाकबदि एपीडीपी सि लाकम तने ननन भोय हाइज कनो dismiss ni mana maga sai lady se asamna hairabada mai post dismiss tawrabne corner division bench is ka tawrabne hajiriba dismiss tawrabne but dismiss tawbai ji loirabne ado kanagi image hoino haibase masi संविधान की right to yengraga kanagi image hoino se prithviraj khangdabre prithviraj masa khaktan te soise mangon da vote pi giba nagarik mayam do moirang kon kendra gi mayam do su ikai ningai oirimne करिगिनो हाइबदा चा अरानबा म तौखिदुना पुनमक से मांगल हाइबदो सिंग जगिंग अमना पुनमक मांगथु हाइबगी अदुमाइन तौदना असाइगी लेरिबसे असाइ आइनन सुमनिंगजबदा असाइगी मेचोर ओइदबो वखल अमख खल्लुब्रा नत्रगे हेंजन ना हाइजलुरिसिना करिगिनो आइ कानब कइनो मसिनेबो यामना खनगदबदि हौजिति लेबा पुंजोक थिलबनि हौजिति करिसु तौनिंगा लेत्रे ख्वाइदगी वांगब कोड अमना राइट पीरबनिना मसिदा करि तौरुगनि गुवाहाटी हाई कोर्ट लेरंबा पोतो अमु अपील तौरुगनि अपील दो हौजिति चनद्रे रिजेक्ट तौरे अरे कई हाइनो वकन तौगदोरि हौजिति चौंगा लेत्रे अदुबो होय हायर कोर्ट अमदगा अमु अपील तौरपा याय अदुसु रिजे अदुसु आई चपचान कोर्ट दुन करि हारकदगे हाइजो कोन खंग मंगमदे अदुबो कोर्ट सिने पीरिबा राइसदि मसिगी मायोक्तरी कोर्ट अम मसिना डिवीजन बेंच ओरसु हायर कोर्ट की जज मसिंग हेन तौरसु खोगे मसि पीरिबा वर्डिक्ट से डबल बेंच त पीबनिना फुल बेंच ता अपील तौ फुल बेंच ता अपील तौ याय अपील तौर मतम दा आया मतम डबल बेंच ने पीबा राइसिंग से फुल बेंच ने कइरोंगेरसु मसिगी राइट से मसिगी मायोक्ते लेप्ति कोइन सुम खंगजबदा आया मतम दा अदुबो होय करिगुम मतमदगदी ओइरमगद्र ओइरमोइद्र मदुदि कोइ यामना सांग हिस्ट्री मा कोर्ट की जुडिशियल नम लेबनिना लो कोर्ट एबसे हम दूर है मसिदी लेबा के ओवर सीरियस मेथड दगादि अखोगी चीफ जस्टिस का यावगा चीफ जस्टिस का यावगा तई ये लेबा को बे सुददी चीफ जस्टिस का यावगा फम्मी डबल बेंच कनो से कोई डबल बेंच का से डबल बेंच चीफ जस्टिस का यावगा बेंच दि अमु हना अपील का तोबुस कम कानरोय अदु यंगछि
appeal ka torokpra torokta ba haibuduri akoina madugi de haibu ngamdre madudi Prithviraj gi wakhaloni Prithviraj na tawgda bani adu full bench ta ka amuk ta gi rai sai full bench ta ka di mase matam chang na so sai gi Guwahati high court gi lai nei na laga suji ka amuk tar ko rai ni na mase ai thoina on thong jin torokani asidi ai thoina thajade Ilang mga ukta kanang ta hojiki da matang do khitan supplement tawjage hojiki sida mana appeal tawgi maram am hak lebadi ngasi sima press conference ama Prithviraj press conference ama da maksi ma gi se soi re haidin admit mayam mang da ma mama sana commit to admit tawrabanina ma another ma appeal tawgi wafam se masidi ai lakado manben khanje masida ngasai gi mayam oza sadandam so bosonga habi ibdaina kitang supplement ang haptin janing badi aina hajari sina aina hajari sina asuga ma sangmu matam che karigi emit tawtrino ai lale si adune you right asuga ma sangmu matam ji long kano ne ba masi karigi emit tawdru aina laluni poche emit tawro tawdri karigi no sinda kai ma ko magi favor da akogi verdict se la mata agadi magi admit se tawo draba si question hangningai wara yam question ne banne so hana ma tawbe hojik nasi gantang no mana admit tawre ada amaga ka haptin jage hojik ke sida ai candidate oiba mayam sina haugi ba kaya da ai yam lungai ba amaga ai wari mu tawjage haugi ba election sida Imphal West ki kendra ma da doctorate oza waramba college oza ramba doctorate amaga illiterate amaga election ji fight to geba ma ki by the tasida ma illiterate le seng na thai website ta phange ba aduna hojikti amak sigum ma yam che website ta kai da thagal la amina lot pasu ya ro adi hayen kana gumna sa sawon tam yam danger oi ne ba aduna candidate oi godori sing jina ma gi aseng mo do hayo ba se changi aduna political parties ni su magi candidate ori sing se hojik vote khoma matam dagi magi kogi income law thokpa dagi property gi wealth mama magi sen tum kyam lege ga law to ismaina qualification ji su kogi miyam da aise master degree ni phd ni adagi graduate ni matriculate ni or any class 8 ni abini haibese mayamang da phongdok tabase masi yam chumdabran khali maramdi madu fondu oga madeda mangani so to mini wa ba miyam da kangan dum sangi nataga di tum de suko hojik su master na taru na MA ne hajil ga ji ko be dum tagdum na tiya graduate ni ga hajil na ai supplement to jage hojiki le ba thagali ba ranji gi luching ba chingchina thagali ba epidemic mayam se prajana ubda nunging ba challenge to the one ba prajana ubda nunging ba jare mana pir ba property mayam mana min pi ba epidemic to happy mayam do mase oja sa na su khangam mani ko le ba ki yamne issue acho ba ka issue mu mayam ma ba journalist na nei na ba lei khrab ne mamang do aro mase yamna koi na mamut ta na nei salo ga di ko mase phajide koi mase evidence to leita ba photo ba na ha lakane en to bo ni aro प्रजा नदी लोई खंग याक्तने प्रजा चीजु लोई में इंगे लुचल लोई एकादमी सियाना थल्लबा लमद ममनेबा प्रजा न कनानो ने मसिबो कनान मागी हापी पोचबो करीनो ने हाइबो गजि प्रजा न लोई खंग याक्तने अदुना अरानबा पोसे यारिंगी तोगदबो फै तांग दा आई कितम आई हाइनिंग बो मफम ले स्क्रूटिनी नाम तौरी कोई इलेक्शन में मांग स्क्रूटिनी तौयो चमेदा स्क्रूटिनी तौ मतम दा आगे क्वालिफिकेशन जी एविडेंस माने सी मागी सर्टिफिकेट है बमा ले सर्टिफिकेट टू फोर्स तो रिब्रा अदुगा कारिनो भापता द्रे सर्टिफिकेट टू येंग दना हेक्ट तो सलिम जाला मोगे स्क्रूटिनी कंडक्ट तो रिबा कांगबू सिंग दना याम सेक्शन लगा पसे अदु इतागदी मसिना आरो दुसु लेवल ओरक मरे मैं बच्चे निंथी न तोड़ तो बताइए अभी ग्रेजुएट है उसे ग्रेजुएट की मागी मार्कशीट न तो सर्टिफिकेट न तो मागी डॉक्यूमेंट नमा माई प्रूफ तो मधु येंग दिया बा अनदर कोई राइवल कैंडिडेट ना ऑब्जेक्शन तो लोग लगे दी तुम ही ना दंडिया बा को अदर मशीन ही मोई ऑफिशियली सोई बसे मोई की नेग्लिजेंस यार तो नोटिस देगा माने मसी कितन समझाजबो नको सब्जेक्ट टू करेक्शन है आई चाहिए सिदो माले आम आदमी पार्टी की कनोदा दिल्ली दा आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट सही सिदा लॉ मिनिस्टर हो पादो मागी एफिडेविट ला लेना जेल जंगरी ने चुम्मा बने छे अली साल से नरेंद्र मोदी जी मास्टर नी नते गाना हम तो नरेंद्र मोदी की दी बिया हो गए
even prime minister la ko sa to yawe ba Yawin. adu ni ta ngari sa adu ni akoi atai gi to se akoi manipur di la ka do ni ba se masi da candidate oi ga do sing na hodi te ona ai gi qualification je sini je miyam na kangan ba se masi thodo na kai da ba kan je ya Yam truthfully, honestly. Asi high ka tabne ba. Mali kai ni hai kesu lai te. Masai illiterate. Mane. Illiterate openly. Hai tana hari do. Yam da magi honesty do koi. Yam nusi ba koi. Hakle ba. Aduga si qualification do yang wang hajil laga haran ba oiragadi. Madu laiba wari sine ba. Yam nungai to ba. Tragic ni yam na. Ado masih para coba mending saya ini gitu. Adu raya hajal itu aja. Adu hajal lur kan batu ki benefit put kai ngo sini. Benefit tu mana kalam bayar. Oh. Mature itu betul. Oh mana saya hajal gitu. Qualification yang wang ni lah board yang pangani. Mana. Hai pergi wakalam. ama sule magi raibel ori besina khara qualification je khara wa na le ba maga lamba sai haibun na bagi magi adugum bagi so ma to ba adu public ta masi ko gi mislead ai ga madu to bagi rumma lai ai jeri ba Mane. ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯝꯕꯝ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯝꯕꯝ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯄꯤ ꯁꯔꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯁ ꯅꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯥꯏꯚꯦꯂꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨ master ꯊꯝꯅꯤꯡꯕꯒꯤ education ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕꯒꯤ master in education ꯍꯣꯏ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯃꯁꯨ ꯌꯥꯏ Higher education adu madugi photo recharge magi madugi challenge saunaba thamira thamdri driver di khangdre aran badudi hujiti phong ta edna Si madam dah aina lesson nama, coba lesson nama oi. Hai se. mane It is not only to the candidates, mane prospective candidates. Hujik lakadu rebe election se. 11th Manipur Legislative Assembly election se. Masih the left kada ba candidate prospective or candidate mama. mane Asida su coba lesson nama oi. mane Plus scrutiny tauri ba kampu sing to. mane oja madune khai madu Hari sa hai je gitu. What is the evidence? Kari no ba nang na kana si pass out MA pass out aduga LLB pass out adu to re hai bagi magi certificate to madu yeng daraja jatla sini. ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯂꯩꯇꯅ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯄꯣꯠꯇꯦ raina hajani se matang sida sai sarjan dagi matang se koi kano ka sarjan da kano ka tongnei matang sida returning officer do madudi punishable oidraun Mana bentar. madudi oi na ba si taja de maram di keno da chumme ana mayam dula ko gi kalam to objection le tamina ma de dum rai bhot thibo gumjale ma se adudi ke mi du sala samna da bhot thibo da ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯋꯤꯠꯅꯦꯁꯁꯨ ꯌꯥꯎꯅꯔꯤꯕꯅꯤ yaurim ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯌꯦꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯐꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯥꯏꯚꯦꯜ ꯑꯃ ꯇꯨꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯝꯗꯗꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯅꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯤ ꯆꯥꯛꯆꯥ ꯍꯩꯖꯥꯟꯅꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯤ ꯕꯣꯝꯕ꯭ꯂꯥ ꯊꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯁꯤ ꯇꯥꯝ ꯑꯅꯤ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯖꯦꯜꯗ ꯆꯪꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯋꯥꯏ ꯆꯥꯔꯗꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗꯤ ꯊꯥꯖꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯔꯥꯖ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯅ ꯑꯦꯂꯣꯠ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯎ ꯏꯟꯐꯣꯔꯝꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯏꯆꯧꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯑꯄꯤꯜꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥ ꯃꯁꯥꯅ ꯀꯃꯤꯠ ꯇꯧꯖꯔꯕꯅꯤ나 ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯗꯧꯕꯗꯤ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯔꯣꯝꯗ ꯆꯠꯂꯛꯀꯗꯧꯕ yamna khoi yamna yenggadori se barok ke khwai gi wangba apex court aman sina piriba rai se masi amna yengba tab apex court ru rai dur kari hairi ke se akoina sina hujiki duna ma sahi ani bope lepe yaro ya du to criminal case ma je phaga damni kai sidi akoi mayang pangni chandok pani madudi akoi ai ga kana gum ba lamba to na matan madugi lamba dugi ase tawri dudi nungsina dramni na ko pangna chandok na ba ama pangdo tong na ba su mayam am yorong mani adu akoi khwai gi maru ni yengga tab ko na kari rai pirige कोर्ट की कंटेक्स्ट करी यावरी के सिने बखुनी यामुन येंगदबदि कोर्ट की कंटेक्स्ट यावरी दु कैनो कोर्ट की राय दुगी मतुंगिना नेबा पनिशमेंट फंगदोरि छिदि कोर्ट की राय कोर्ट ना पिरक राय दुगी मतुंगिना पृथ्वीराज ना मदुगी वामरे चटप ngambagi शक्ति लेतेबा चाउ चाउ खरबा भारत की इकाई खुमननिंगाय वेरबे एपेक्स कोर्ट सिने पिरिबा राय चे मसिदा करी यावरी के सिने मसिगी वांगबदा कोई पंक्शन छंदुंगना बायदुदि अमगा अमगी लंबा तौनरोमनिना पंक्शन छंदुकने अदुनानी पृथ्वीराज ना माई क्वार्टर द गजिप तौरक मदुदि थाजा भीर को खोरकुने दो मदु राय दुदा यावदबो ओरमगनेबा
राइदुदा यक मबुताना इरेबा ओरमदी राइदुदा एमएलए ओइबे यारोय मा सही असुकी पनिशमेंट फंगनी का हाइबा यावबो ओरमगदी कोई केनो तोबु यारमबे याय प्रजाना फजा थाजबे यारमबे याय अदुगा हुजिकी पोतुरु यारमगदो सुमानदे अदुबो सुप्रीम कोर्ट ना तारिबा राइसिदा करी कंते यावरिगे हाइबसिने कोनी याम नैननिंगाय ओइदिति अदुबो मौगी सुप्रीम कोर्ट ना तारिबा राइदु अकोसु यामना फजना ममुताना मरु केनो दो कोइना उद्रिमनिना करी लाकदगे हाइबदुरे कोइ खंगमद्री अदुबो हुजी लाकदोरिसिदी काइगे असाइगे कनोना ऑनरेबल एमएलए सिना हारिसे पंक्शन छादोकपनी अमा तौबनी का हाइसे मसी होय राजनीति हेसिदी राजनीतिनी आमगा आमगा नुसिना राजनीति तौनबासिंगसे आमगा आमगा कछु नुसिनदे जैनरिमनी हुनरिमनी हुनबाइस लेतों वानदे राजनीति फुल स्टॉप लेते अदुमाइ तौदना आमगा आमगा दुम हुनबनी अदु अकोनि येंगदोइदी ख्वाइदगी मरुओइबदि सुप्रीम कोर्ट की राइदो अदु येंग सुप्रीम कोर्ट की राइदो करी याविगेसे सिनेबो ओजासना अखोगे इंडिया की पॉलिटिक्स ता हाइजे बतारे अखोगे इम्पीचमेंट की कनो एरिया से इवाट वाट पदों तो यूएस की दा येंग से अखोय बिल क्लिंटन की हक तक मोनिका लेविन्स्की की थोदोक्ता माना पीपल दा फोंग ना अखोगे आई लान ग्रे सोय ग्रे असुमु ना थैनो होनरु रे हाइना कमिट तौकी मसी पृथ्वी मियाम लोइन खंगी इंडिया दि सिगुम्बा आरान म तौबा अदगी कनो तौबा मियाम मिनम्बा माइके मरोम दि येंगदी अखोगी एम पृथ्वीराज की वाफम से मागी केंद्र जुगी प्रजा सिंदा नत्रगन मणिपुर मियाम दा माना याम चाव नमथा म तौरेना अखोइना लौबा यागदोरिम सिगुम्बा पुक्सेल सिंगदवा मांबा थबक सिंगसी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन नसु याम कन्ना हार्ड एंड फास्ट रूल लेतबा सु मतांगदा एकेडमिकली करी नैनबा याय करी हाय आइना सुम खजबदा Supreme Court, Honorable Supreme Court na taribise. I pray to kanona High Court na takiburai. Man. Aduki matungina chakada bani had interfere or hariya. The operative part of the court ki orders hai. Apex court ki orders hai. Aina ma court ki pavati na chade. My operative part hai yeng jabda. Supreme Court na masi High Court na tagi bu rai da interfere to roi masi hydra hibene aduna si ai kha pragmatic or bankale practically masi na benefit si amta phangda bu su leite sarat pi sarata to bu su ma party hongro hongjin to bu degi ma su reject tore aduga amma si su thengamni na aina si matang si da oi si करी है नहीं इंडियन जुडिशरी से स्लो गोइंग टॉकिंग मशीन है तो अदोगी भाता बा अगर जस्टिस इज ऑलवेज डिलेड जस्टिस से याम डिलेड तो है बा उधर मर्तना उधरना ताकि बुद्धि याम नुमाई जे तो मर्तना है नहीं से पी सरचंद्र सिना करूँगा एनसीपी दा अदम ले मता आगे दी अखुगी मासे एमएलए अमा ओइबगी एंजॉय तो बगी एडवांटेज अमसु खुदों चाबमसु फंगमसु याई ने मसिना मणिपुर गा की पंचों चोंबगी कनो कई मेसेज मेसेज डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लो लाबनी मणिपुर वाज नोटोरियस करीनोने लेतना सरकार होंग कोलिशन सरकार कोलिशन तौरे तौरे सरकार हेते इंट्री अनौब सेमी फागीदारबनेबा डेमोक्रेसी से पुनमक्तु उरुबदगी मणिपुरदगी वानतेको भारत की मफम अतैदसु लोय तौरने अयम हौजिना मो अखोगे बीजेपी दन यावद्रगदी याररोय हाइबे मोंगदा क्यू दनेब लेनरिसे माने माने अदुना सि मसागी अखोगे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अदुगा इंटीग्रिटी यावदबई खुदम नेन लोबसु यारिने माने माने अदु याम स्टेट ओइबा अखोगे लाइरिबा एंटी डिफेक्शन लो रेना सेमे इजिदेसु को मी अमा ना अनिना चोंजनबदी एंटी डिफेक्शन लो पालगा डिस्क्वालीफाई तोबा अदु नत्रना मोय ग्रुप ओइना को मर्ज तो वाइबमा अदु ओरगदी एंटी डिफेक्शन दो एप्लीकेबल ओइदे हेद्रा हाइदना मो मोय कंडोन तोरेबा सी गुम्बा लुभोल कासे मसी थमदब्राई थमदब आइदि ओजा आइनो हुजि हाइजनिंगिसे राजनीति की लुचिंग बसिंगसिना लौरिबो खुंखांग जिराइदि प्रॉफिट ऑफ गेम ने लौइ माने माने तमस चंद्र लाक्सनिंग बसे तम सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक अमा पिबिरे अदुगा लोइनना मखा तावा अपील तौदब तारगदी माना हुजिक अखोगी सरकार की रेसिडेंशियल क्वार्टर लेरिबसे एन्जॉय तौन थोकपरा
adagi khudakta hongam thokpa masi seng na jage adagi magi loriba mali dagi kai dagi mai makhada staff mayam ma hapam gani government gi kanu amada akang na ba staff asuk layu adagi cook layu adagi barber loimbak layu bani sigi mayam se masi enjoy to to pura khudakta gi masi hongdok pura masi kari haini justice haiba siga ko taseng kanu siga kaitang kena gani maram di kanu ida mangon da lai ba se ma se hoji khudong chadraba haibu oire ko aduna mangon de hetta leiriba sarkar sina nangi quarter thadu kadamni nangi adu tawdamni kana kudak te to samna da phasi tawdu mi du hawda magi kanu khara rat khara pijeri ba ko kanu to ba ba ai lebam lete kudak ta ma se tabdar di ai lebam lete haina to ma solok le yabra question arise ko aduna sidi khara soi yenga kani madu ai di madum le yam kan chache de taksenga ain gi matungina magi MLA amoi bagi tolo mana pangriba allowance mayam se changraba sahi manga gi laiba dei mangon da pi gi ba koi local area development ki paisa ga mayam lei ri ba madu lupa crore da labne jiti an MLA man ma sin gi ba ko gi mayam se madu loina handok na to madu gi plan ga to handok ni di ai di madu mak di thaje de duga malu na tolok and magi allowance lei se masidi kalai ba da mana phangum thopage na ta handok phum thopra adu ma pension na me de di phangadu mande maramdi mari pension entitled to du mande adu madu ko legal experts na kali lake do hayang ase dum khanga ani hoji ene khanjari badi ma hoji election ji lepling da za lepling hoida hoji ki phibam ji da election lep khaba adu ga adi mala hana phangri ba bosi ma ko gi pi sarat tagi mana hena hangri ba ji 1158 si mana heli neba ni wena di am hen neba mutong je sidai da mana hariba qualification duna vote le lana ire na vote le pe yaroi di hai di mo je alo di ma election je soidna thengara kada hai ba ai thajabam le je matam ji da som da pi sara chu BJP da ma hoje lai na tai ko lai ra le tabra khang de lai na ta gi ado hoje karma party le ge khang je de aduna ma ju soina le pe erga ani je yam kan ba neck to neck na ba ya wadu ba candidate oira kaza nei di thaje je do praja na ma sei da ma sai gi ai soi gre lam gre hai ba se openly to ram ni na ma kari gum ba kha da by mistake to gi bani adu bo ai ni ma tu ne dei lam gre soi gre hai bani na election lai ji de madu mak na ma vote phangani na to phangoi be lete ma ma gi individual popularity ma han leina gre ba madu hoji phauda leiram gi de leiram moida ji di handa ki election je ai di moi ani thengna han be se ai di yam na yeng ma nungai ne kan ji ta chobi moti kai hoi asai ki gan hai du mai ko gi bol le pa yaru hai ba podam khakti hu ki supreme court ki verdict si de yong dri ya ado yong de adra sai ki miang ni mamang da sai kai ba de ki bol le po idra hai ba si su sai ko gan hai do yam nei nei ngai ni ado ko bo se theng na rang matam de so ngai do rim ni ado kari lakhi da ge hai bu duri ko ne tung da kai lakhi da ge hu ki lo na pi ji ba po si da kari lakhi do no maka ta ba kari lakhi da ge ka hai ba si ko yam nei nei ngai oe aduna pi ri ba rai se masina loi ra bra natragana makata ba apil lam lakhidra ada apil lak tragana kai la wala ba asai gi yam chawri poche asai gi egana ga haibiri do sai gi research na hangbada sai gi MLA ge quarter de enjoy to ya gi yaro de kai do manipur di mase gi jala mani Tanri bok sate ba manipur di ko MLA kadra ba adom lesan gi na tanadra ko ti ba mamang mayam yawram ni kinone mamang de mayam ma sig mewa to mayam MLA akoina khangjabada kendra di paningde hoi hoi ta mama kadra matungda akogi mathangi tamdu kara kanda adum makha kanu full time chahi manga adum chatharaga hauji phau adum leiba yaw sarkar gi hukum leiraba sarkar gi hukum ga do sada ponte adum leisan nabi mayam am leiya masidi ado masi jalamani manipur da tawri base jalamani manipur ado tachong se ikai khangdabagi sai na mo do ikai khangdabi sai ni ikai khangdabi sai ni natraga mayum hanbade ikai jala khangdre ni mayum hanba sai gi mai ti ni na ko hanbade ikai ba asai gi koina jo lila pala daga jo ure na ko sai gi hanbade kanu tawbura adum mayam ga so mayam se koina ura nga tan do politics sai sidadi kanu leiti asai gi politics sida ko gi amaga hunaba amaga hainaba amaga thina ngangna base politics sida moi masen da kai su na chungna da jante masna result kan ta hajake hojiki dei da ikai da badu magi mai maka pole aduga hojil lai di hari ba prithvi raj gi ngasi gi lady ba court ki wapam se masina lai ba mikhan ji dei sida congress ta
kaya namasi sokadage natagana another Congress nataba party BJP gumba kari gumba wa kanna tawri se da muidana kayam tunjabal ligedage gaiba hadi moirang kendagi nataba atai overall the lak mutam dadi masi achauba Congress ta sigumba alan polam tawre kole tawre hana election da khudong chaba amadi khulai lakada ba se di masi yang President the Senior Citizens for Society ki akhoi General Secretary su oibiri mapung oina ngasigi kanosina Manipur ki miyam na piriba aduga Moirang Kendra ki miyam na piriba akhoi ki paujel se kari oigani aduga people na di miyam na di kari kano akhoi fireb lobham thoe na lobi ai mamang da ihan han mamang da haji ki duni wake up call do hoi tasing bu wero bani ko ji tum na le ram hai ba ado haulo namit pango nikap tho honesty is the best policy hai ba paudel se masi lakadoriba election the lep kadoriba candidate sing ado ga lena na election conduct oriba kambu su section lo ko magi qualification do mana hete iraga magi evidence yaudana hekta chumme lo ba second proposal lei re ha adu tore har ga etu to ya potel natraga de aina doctor ne ha ga di makoi thaja doira hazu doira adu ki wani ai chinna har ga ti ya gadra aina iraga piraga affidavit ado hojiki Richard na haido ai doctor ne isan budo ko matam chi go edi ko de bana witness ni loiram ni ko ete yar cha khil jani tani officer singje tani officer singje madu yeng de rain ti lu chingba singje moina ne ki ki kirum dong to bol kenum to ini masi matangda wafam taga thamjage handaki by election amada akhoi metric pass tawi adagi kano tawi class 12 loi de adagi question ama laiki nei du da mai ngang na yauna ki adagi then kano rival candidate na mukna lenta gadi reject wi wafam bawlang na badagi akhoi yamna khitang noble gesture ama khak ado udasana na makasa thawiyo people singil tawam thoi wala people na tawam se masidagi tamogado parane koina tamudab se kara straight oyo kara honest oyo tawru bi thabak to integrity personal integrity ham le madu fajana nga na chatpiu adu oragati mina suyani line suyani adugi mage punsida tragedy awaba sigumba unfortunate oba aba thuise mase thuwe aduna aikoida choba message am piri koi prajamyam chu pukel singdiu vote lepi ba candidate sing chu pukel singdiu affidavit pi bada qualification dagi adagi mai magi leiri ba sampati ko pesa leiri ba puna makka se masi sing do haidok piu haijin beto biran no crorepati oraga crorepati natte idi pesa suktam pajai ke hasi applicable oibne khudin makta yauri ne risarna ta ki yuda ai ketang kanoma haji ko hauli bada ngasai qualification gi matang da yetna gi ba khon gi ba chumi la le ne to gi ba ken da yaw ne ba individual person ne ko ne loina khanglai hairi ba sida hauli ba election da mana matriculate ni natraga puc ni natraga graduate ne na in tho graba malde de issue di lak na masi la le khole na di phongdung na ba hadak so mu election de pa matam sida as it is my hanagi mai no ja hanagi du mai na mana ai matriculate ni natraga ai puc ni ana hairi ba do hadak so mu hairek pa tabne hairi ba ja hairek pa tabne kari ba hairek hana hai gibo mai do handaraga samna da madi ka sai qualification na ni wang na haidu ure ba haidu ure mina handak so mu wang da biya ro ba na mu ne e mi ni hai gra handak na mu diye ni hairadi danger oi do ne ba la ise masi gum ba khara choi na yaw ga dai nai khanje ba aduna candidate oi bibi singna madugi yam tactfully toba aduga man tha da fiya ro do ri graduate oi nupal na ai qualification tha da biya ro ba jikti aduna atopa rival candidate na magi hodi bagi kanu da kali thagi adu hadak na kali thagi si yenga di hadak bi mi amani di ahu mari di soidat ka dai ni khali ne sai ojana haibiri do hojiki piri ba verdict se ngasi gi nate tungi lakaduri ba mirul tungi lakaduri praja sing da kari message piram mino ai be supreme court ki ikai kumnarba court ni piram be message se ngasi gi rai ti wala sing si ki toksen na ba hajen na ba mayam che mamutu di ambane
mamu tu diam bane right ne ba mase ado akoi mase di pangang ngang ne ba ya ba asai gi wang grab court ne pirak pa rai di mase di do sitabdi yaro ya ba aduni huji la ko do se ngasi gi tawri ngajan ji tawri ba ngasi gi ra politician sing se mase na khoi da chum ba taw na khoi da chum ba hajin ba di tawranu hai ba message du ne ba tungi feature gi ne pirang ba do se ado ngasi di bhap tarani loina ma राजनीतिक लुचिंग भाव तारानी ए मजे पृथ्वी राज फंग चाइना से मजे फंगदना बकोय मुन्न यंगौसिको मसे होलोंद्रदि अंकदि होलोंद्रदि को हयें चाइना जे फंगदना को मसे अखोय चाइना जे फंगनि को हाइना अचौब मेसेज म पीरिसे मसे खंगना राजनीतिक लुचिंग सिंग सटकदबनी मखोंग खुदी थिजनबा मखोंग थांगजौ याजनबा होनरोइदबनी मेचोर रोइबा पोट मखक थमगदबनी अन मेचोर रोइबा पोट थमोइदबनी मियांगी येंगा लेबाकी येंगा आई हाकसे हाइजन बचिन कयं कानगदोइनो हाइजन दबना कई कानब फंगदोइनो हाइबसे मसे याम ममुत ताना राजनीतिक लुचिंग सिंगना खनब मथौ तायबा इलेक्शन मेरा पा हाइजनबा पंदों तोक्सनबा अदगी कनो दो प्लेटफॉर्म दे लागा पंगलाव नरबा असाई हाइदो आइगान हाइदो असाई हुजिक लेदिबा कनो से पृथ्वी राज की इशू से हाइंग प्रोपेगेंडा हम ओरकदोरिबली अतोप राजनीतिक लुचिंग सिंगना प्लेटफॉर्म नगांग कदो लाउनरकदोरिनी माय अचोइबा मयाम लाउनरकदोरिनी कांग्रेस की मतक मसा सुयाम कुइन कन थममी कायबा लेबा मयाम अमा तौनरकदोरिनी अदगी बीजेपी का सोइबा मयाम सो कांग्रेस यंगकदोरि पॉलिटिक्स तदि मा हात्र दे हिन्या मा जे पॉलिटिक्स हादबीनी ngaki aduna scoundrel hai माने ओजा माने माने ara ji matang de hujiki to hainori bo wapum se masida aikona yengadabdi ukil singna election petition ma ka mage yaning double lebadagi file tortana court case tortamda madu refer tawnerkane ba example oina refer tawdoi se ebaduni court volume de yawdorini volume de yawdorini huje haigi माने माने asai gi rizan haido आम आदमी पार्टी की जेल जंगिबदो मदुगी रेफरेंस अदुम करिगुंबा कोर्ट अमा थेमनरकम मतम दा हयंग मदु फाफु नरकदोइनी अरगी मणिपुर की सिसु रेफरेंस सिसु पिरकदोरि सोइद्रबने अदु याम इकाइ निंगाइनी सुगुंबा मा स्टेट अमदगी थोकिबा थोंगों सिजे याम इकाइ निंगाइनी मसी मतंग अखोगी एफिडेविट हजिति नरेंद्र मोदी ना अखोगी इनकम टैक्स वाफम सियाम लाखपनिना अखोगी मणिपुर की पॉलिटिशियन सिंजे 2012 अखोई 2012 के इलेक्शन न पीखिबा एफिडेविट क्रोपति ओबा मियो याम यावे मखोई मियो याम यावे इनकम टैक्स की वाफम सि लाखपनिना मखोई ngसाई हंदक की इलेक्शन सहिदा नॉमिनेशन फाइल तोबरे एफिडेविट मखोई मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट से लाउथोको मतमदा हंदरको गुमा कयगुंबगी नत्रगदी फरतानगदबा पोसे खरा मांगजोंना उबा फंगे मसी चमाने एकाडेमिक सिगा चमाने एफिडेविट असिदा लाउथोइसि अचुंबा असेंबा इसागी कनो दो प्रोफाइल उठोकने सिगुंबा पोसिसु खरा थेंगनरपसु याय अदु मतमदुदी अखोई ngसाई अतोपा मतम अमा लौजरगा अखोई खननबगी तंजासु पिजगे अदुबु मतमदुगा लाकदुबजे हौजितगे हंगनिंगाय ओरिबा क्वेश्चन दी चाही मंगा मिनिस्टर ओइरगा नत्रगना एमएलए ओइरगा कारा कांदा मागी एसेट हंदर पाइसे मा ज्वार सानरुब्रा कइदोबुनो हाबे क्वेश्चन में आम सुंथोरपसु यारि पोनी मागी वाइफ की कैंडिडेट मागी नुपी अमगी प्रॉपर्टी सु लौथोइबा अदुरबजी मा नुपी मंगा खीता नुपी मंगा मक्तु प्रॉपर्टी लौथोबुना नुपी असुं सुरे जे खंगनेबा होजिते samara उपाय लेत्रगदि अदुगुमसु उलपसु याय yam maru se mayam punam ke chimba de leroba transparency and accountability माने मजा accountable hengedabde mana toruriba e bubu oire hide bubu oire one must be accountable for his statement for his writing see accountable oi by aduga transparency yes yam mayek chen manung mapan phawna uba yaba paja punam khangba yaba aduga mongda मसी अचौब मेसेज ने क्या कितंग हाफसर मदो जा कोई सिंसियरिटी हाइबसी मसु माने सिंसियरिटी को सैक्रिफाइस ऑनेस्टी सिंसियरिटी सैक्रिफाइस सी मयाम सिंग सी कोई के महामंत्री ने है ताई को लास्ट विना मेसेज मसाम तंग थंबियो मतम सिया क्रवे हजिक सम नारदा सिगुंबा मागी एफिडेविट तौलिबा कोलिबा सिदा अचुंबसे मागी असेम पोतु मदुना मा जोयोने खनबीरेरगा मदेदा अराना हुई तौदबा मियामदसु मिनमदबा मसागिसु सेंगना चचबा मदो डेमोक्रेसी एबसे मदुनी अदुगा मा मसामकसे लो मेटर अम ओदोरिबनी आइन सेंगदोरिबनी अदुना माना मासे कोगी कोर्ट लेदिबा जज अमगुमने मासे अदुना
ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯕꯨ ꯊꯥꯖꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯅꯨꯡ ꯃꯦꯁꯦꯖꯗꯤ ꯆꯟꯖꯟ- ꯃꯁꯦ ꯃꯔꯛ ꯃꯌꯥꯒꯤ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯨꯅꯨꯁꯤꯅꯦ ꯃꯔꯛ ꯃꯌꯥꯒꯤ ꯀꯣ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯖꯤꯜꯂꯒ ꯃꯔꯛ ꯃꯌꯥꯒꯤ ꯁꯔꯛ ꯆꯥꯛꯅꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯨꯅꯣ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏ ꯁꯠꯇꯃꯦꯕ ꯖꯌꯇꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯖꯧ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ Yes, ꯇꯥꯔꯦ yes, yes. ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯥꯟꯁꯤꯡꯗ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯀꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯈꯣꯡ ꯊꯥꯡꯖꯤꯟꯕꯤꯅꯤꯡꯕ Yes. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯥꯟꯁꯤꯡꯗ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯍꯨꯝꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯅꯣꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯗ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯍꯨꯝꯕꯨ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ISTVꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯑꯋꯥꯔ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ